अहानबदे यमना मरुओइबा अपडेट खरा थमजगे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की लंका नागा खुलदा कुकी खुलाई पाइबासिंगना नोंमै कापसिलकपदा नागा खुंजा अनि सिरे अनिना सोकले मखुई नागा खुलदसु कुकी खुलाई पाइबासिंगना अटैक तौरकले हाइरी ब्रेकिंग न्यूज स्टेट असिगे सिंग अमसुंग तमदा लोने यादबा मोंगदा पाइदुना लेरिबा नोंमै सिंग नुमित 15 गी मनुंगदा डिस्ट्रिक्ट सिंगी एसपी नत्रगा एमएलए सिंगी खुथांगदा पिखटनाबा चीफ मिनिस्टर ना मतम थादुना लेरिङै चरक असिदा ngasi पुंग 8 मखाइरुम तावा मतमदा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना सथरक एम्बुस्ता कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की लंका नागा खुलगी खुंजा अनि सिरे अनि सोकले खुंजा सिंग लबुक्ता थबुक सुबा चटपदा हाना लुमदुना लेरबा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना एम्बुस अदु तौरखिबनी हाइरी अमरमदे एम्बुस असिगी मखा तरकपो इन लंका खुल मनाक्ता लेबा मखुई नागा खुलदसु हौजिक मखाताना कुकी खुलाई पाइबा सिंगना अटैक तौरकले हाइरी अकुपा पाउ ngaiminasi mayam पाकिस्तान लानमीना बेलोचिस्तान प्रोविंस टेररिस्ट तारागा निपान हाख्रे पाकिस्तान लेंगाकगी मनिंग मखातम लेहाना लाउथोकचख्रबा बेलोचिस्तान प्रोविंस सिक्योरिटी फोर्स न चथखिबा ऑपरेशन दा मियोय कुनगमाथोय हातखिबगी मनुंगदा टेररिस्ट तारागा निपान यावखि हाइना लानमीना फोंदोरख्रे प्रोविंस अदुगी सोराफ्ता सिक्योरिटी फोर्स न ऑपरेशन चथबदा टेररिस्ट सिंग ट्रक अमदा पोखाइबा याबा मचाक सिंग पिकथन हापलगा पुरखिबनी हाइडी पोखाइबा याबा मचाक सिंग अदु पोखाइरकपदगी मफम अदुमक्तदा टेररिस्ट निपान अमदी मिचम अहुम सिकी हाइना लानमीगी मीडिया विंग न फोंदोरख्रे सिक्योरिटी फोर्स न नानथोक्तुना चेंखरबा टेररिस्ट सिंग अदु खोंगुल लेबगी ऑपरेशन चथबदा नाकलनिगी मरकता खुथोंगनरकपदगी मिलिटेंट तारा हटपंगमखी अमसुंग लानमी अनिना सोकी हाइना मीडिया विंग न फोंदोरख्रे लेंगांगना चलाइबा रेडियो पाकिस्तान फोंदोरकपा रिपोर्ट अमगी मतुंग इनदी प्रोविंस अदुदा नोंवाइजिंग अमसुंग निथौकाबगी मरकता सिक्योरिटी फोर्स न टेररिस्ट कुन हाटकी पाकिस्तान दगी तुखाई तानबा अकनबा लांजंग चंगसिलिबा बेलोचिस्तान नोंमा कांगन मिहान मिपुनगी थौदोक सिंग थोकली पार्लियामेंट की पुवारीदा अहानबा ओइना लोकसभादा बंदे मातरम सक्रे इंडिपेंडेंस डे की थौरमदा बंदे मातरम सोइदना सगनगदबा ओइरबदी महैरोइ सिंग सरुक यादनबा नागा स्टूडेंट फेडरेशन खंगनख्रे January 26, 1950 दगी मपुंग फावा रिपब्लिक अमा ओइरगलिबा इंडिया की पार्लियामेंट की पुवारीदा अहानबा ओइना ngasi लोक सभा बु स्पीकर ओम बिरलाना साइनेदाई एड्रोन तौद्रिंगगी मांगोइना सभागी मिफम हेक हौरकपदा बंदे मातरम मपुंग फाना सक्रे ममांग थागी कुंदगी चथरखिबा लोक सभागी नोंजु मिफमगी ngasi अरोइबा नुमिता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सभा असिगे ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमसुंग मेंबर कयाना सरुक याखी राज्य सभादा नेशनल सॉन्ग असी सकपगा लोइनना चेयरमैन एडजोर्न तौखी बनबा याबडी पार्लियामेंट पुवारी ओइना ngasi सभा अनिमक्ता बंदे मातरम सखिबा असि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना बंदे मातरम बुलोगी माइकैदगी सुनिंग थीजना ngak सेनबा लेजिस्लेशन अमा याबा पीख्रबा मतुंगदा ओइरखिबा फिबमनी अमरमदा था असिगी तरागा मंगादा पांगथोकदौरिबा इंडिपेंडेंस डे की थौरमदा महैरोइ सिंगदा इसै असि सोइदना सगनगदबा ओइरबदी स्कूल की महैरोइ सिंगदी थौरम असि याहोलोइदबनी हाइना नागा स्टूडेंट फेडरेशन NSF अमसुंग आउट स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस EKM ना डायरेक्शन पीख्रे NSF ना ngarang पीखिबा अइबा चेरोल अमदा फेडरेशन असिगी मखादा लैबा बॉडी अमसुंग पुना चमिनरिबा यूनिट सिंगना करिगुम्बा नुमित असिगी ऑफिशियल ओइबा थौरमदा नेशनल सॉन्ग असि सोइदना महैरोइ सिंगदा सगनगदबा ओइरबदी सरुक याहलोइदबनी हाइना अकनबा वाफम खंगनख्रे NSF की माइकैदगिदी हौखिबा January 19 दसु नेशनल सॉन्ग असि तंगाई फदना सक्तबा यादबा ओहेनबिगनु हाइना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ता हाइजखिबा लैख्रबनी हाइथिरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इरान पाइरी रिपोर्ट सेमी ऑफिशियल फर्स्ट न्यूज एजेंसी की मतुंगिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की कंट्रोल अमसुंग मैनेजमेंट मखादा लई हाइना ईरान की बेसिस पैरामिलिटरी यूनिट की मकोक हुसैन ताइफना सगोलसे नुमिता फोंदोख्रे वाफम अदु US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना मागी ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म दा मरोइबा इसिंग लंबी अदु US के मपुंग फाबा कंट्रोल मखादा लई हाइना इखिबा अदुगी नोंगानबदनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ता अतोपा लान अमा हौदुना रीजन अदुदा इस्लामिक रिपब्लिक की मियामना यानबा अदु थुगाइनबा यूनाइटेड स्टेट ना होनै हाइना ताइफना हाइकी अदुबु ईरान की एयर फोर्स नत्रगा नेवी अमा लेट्री हाइना फोंदोख्रबसु मखोइ अमुक हन्ना माइथीख्रे हाइकी ngasi nakoina ure madudi स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अदु इस्लामिक रिपब्लिक असिगी मैनेजमेंट अमसुंग कंट्रोल मखादा लेरी हाइना ताइफ ना हाइकी ईरान मपुंग फाबा सिक्योरिटी दा मखादा ना थबक चथरी हाइना महांगना मखादा ताकी इसा नतना मिखलदा माइ पाकनबा BJP की पाम्बै अमता लैते लाकदौरिबा 2027 दा उत्तर प्रदेश दा पांगथोकदौरिबा असेंबली इलेक्शन असिदा BJP ना माइ पाकनबगी दमंग पैसादगी हेना तोपा पाम्बै अमता लैते हाइना समाजवादी पार्टी की चीफ अखिलेश यादव ना फोंदोख्रे लाकिदौरिबा मिखल की मांगोइना UP दा लैबा नुपी ओइबिसिंग दा BJP की माइकैदगी लुपा 10,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंट पीरबा याइ हाइना मीडिया रिपोर्ट तौनरखरबा मतुंग वाफम असि अखिलेश यादव ना X अकाउंट दगी खुथांगदा फोंदोरखिबनी एडिटोरियल कलम दगी लखोचरके अचुम्ब खोलाउगी मायोक्ता लैबसिमक्ति येलौमी सिंगी लाइबक थीबनी
Manipuri miyam maruoina yellow furupsingna hanna kayarwa khana state asida NRC hana chatna halaga census pangthoknaba sinaba Manipur lengakta lawbada natana aiba cherol kaya muklamdam asigi CSO singna pishin khiba laikhibagi pausing Manipur gi miyam tanaram lagani khali aduga state lengak khaktada natana hiram asigi matangda center lengak ki mari leinaba department singda su chap manaba cherol pishin khibagi wafam sing Manipur gi CSO singna leibak miyam pumnamak khangna laikhrabani nakal amaromda Manipur lengakna hojik state asida oiriba phibam loinana lamdam asida chahi manga taragi mamangdagi ngasi fawba illegal immigrants sing kayamuk chunglakhibadagi state asigi demography da chawna sowalakba hawrakli haibasi ngasigi Manipur lengakna khangna kari maramgi state asida NRC hana chatna halaga census pangthoknaba center lengakta khong thinduna aiba cherol pibada tabi draba karigino amadi Ikhoina haijabada tabi drabadi Manipur gi yellow mi sing kannabana isagi phamdagi hena lui hairaga party dagi tokpa ngamdriba karigino haibagi wahangna lamdam asigi yellow mi singna maikai kayadagi hangnarakli oekli ba state asigi phibam asina maram oiraga lakadoriba August 8 dagi mikok thiba hawgadoriba asigi mayokta lamdam asigi yellow mi sing khongpham chetna lepnabagi thaurang tawnaba hongnarakpagi pauna state asigi yellow mi singna Khundariba mafam kayada paksana sandurakpagi mami chawna taba hawrakli amabu oiro Manipur gi yellow mi singna democratic oiba khongjang kayamuk changsilakpada India lengakna manada haptaba taraba natraga namduna ngami haibagi mawongda namfu hapuda census pangthoknaba honarakpa tarabadi state asigi yellow mi singna maramdam mafurup kanjanabagi dama angamba pambai sijinnaraga census pangthokpa thingnaba honarakpa yai khali nakal amaramdana Manipur ga thangnaba state amadadi NRC gi maruoiba sing khanaraga thabak oina pangthoklaga Manipur lamdam asigi yellow mi singi achumba kholawgi mayokta India lengakna lepa manbagi mami tarakpa sina maram oiraga ngasigi Manipur gi yellow mi sing khangba ngambagi pankhai lanbagi matam oirakpa asimakti lamdam asigi yellow mi singi oinadi yamna laibak thibani hokhiba Manipur lenga amadi ngasigi taragani thoisuba Manipur assembly lenga asiga imanda manaba hanagi hana hamu tabagi mawongda state asigi ruling amadi opposition gi MLA sing asina lamdam asigi lenga lakpa asina maram oiraga Manipur da leitaraba national political party singda pumnamak political gi oiba khudong chaba lawnaba honabana maraipang maramdam amadi mafurup kanbadagi hena fai khalakpagi mawong asimakti lamdam asida wathok lanthok thokpagi chang nemtha hannaba honabada khurau thangbagi mathakta Manipur da mausa gi phibam da hanjilakpa ngamdanabagi maru hunbani haina lawba yai maram aduna hokhiba oirabasu state asida NRC hana chatna halaga census pangthoknaba luraba tanfam asida lamdam asigi political party khudingmakna honahaningi Churachandpur dagi khulai fagatkhre Churachandpur gi Khengjang village ta leiba UKNA gi member amadagi yamlaba khulai fagatpa ngamkhre UKNA gi member dagi fangba ngamkhraba khulai sing adudi Magazine yauna AK rifle ama MM 7.62 gi maru taragani thoi Magazine yauna 9mm pistol ama Baofeng radio set ama Royal Enfield bike ama fangba ngamkhibani nakala maromda Kangpokpi district ki Khoiro village amadi Jaupi gisu Yamlaba khulai phangba ngamkhre security force na phangba ngamkhraba khulai sing adudi Magazine yauna .22 rifle ama single barrel gun manga walkie talkie set mari walkie talkie charger taruk 12 bore cartridge Chamaga Yankanipan amadi empty case taruk phangba ngamkhibani nakal amaromda Senapati district ki Kailenjang village ta security force sing na thibuhumbagi thabak chathabada SBBL gun manga 9mm pistol ama Chinese hand grenade ani tongan nongmai singi kapa yariba maru taraga humdoi amadi empty case kuntra ga humdoi romsu phangba ngamkhre hairi economic blockade chatharingai cheirakta Assam Arunachal ngamkai paringda khana chainaba thokre blank fair tawduna tankhaikhre Assam da leiba tongan group singna economic blockade ki khongjang chatharingai cheirakta Assam amadi Arunachal Pradesh ki ngamkai paringda leiba Assam gi Dhimaji district ta state ani gi mioi nakpak lemna duna khana chainabagi thodok thokpadagi Arunachal police na nongmai round ahum kapthokuna tankhaikhre Assam lenga ki makok thongba official amana phongdokhibada takam missing Porin Kewang TMPK amadi local group singa khusamna duna Silapathar da leiba Likavali entry point da economic blockade ki khongjang changsilingai Arunachal Pradesh thangba maikai romdagi mioi kharana economic blockade ki khongjang changsiliba khongjang loisingi mathakta nung thajinduna attack chatharakhi nung thajinduna attack chatharakpa aduda Assam gi mioi khara panduna sopan nangki tungda nakalani gi marakta yamna chawna khana chainabagi thodok thokhi nakalani gi marakta khana chainabagi thodok adu laksenduna makha tana pamdaba thodok wathok sing thoktanaba Arunachal Pradesh police singna nongmai round ahum blank fair tawduna tankhaina bahonabagi mami uba phangki haina phongdoragli Panba yabadi haukiba yumsa gaisa numitagi hauduna Arunachal Pradesh amadi Assam gi ngamkhai paringda lamgi wahauda hingsa gi thodok thokpadagi security personnel kaya mafam asida deploy tawduna lakli Yuhada chaniga kunga mari laikhidre South America gi leibak
ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕꯗ ꯔꯤꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ 7.4 ꯌꯧꯅ ꯍꯥꯈꯤꯕ ꯌꯨꯋꯥꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ 243 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 1,100 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,000 ꯂꯣꯝ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫